umwe mu muryango w'umukobwa abwira umukobwa ati ese umugabo wawe yakubwiye ko ari akagara? Umukobwa ati simbizi, iby'akagara simbizi, ahubwo n'akagara sinzi ico arico. Hari abantu batazi akagara ico arico. Hari abantu batazi umuntu w'akagara ico arico cyangwa se ijambo akagara ico arico. Bamubwira ngo nibibi byako. Umukobwa ati ibyanje nawe birarangiye. Umusore ati nimba bitekerejeho ariko wabonye baransubiza inka zacu rero. Kandi bikavuga ko zanka kera zari zigererejwe gukorwaho. Umaze gukwa umukobwa inka ntuzibika, uzikoresha ibindi bikorwa cyangwa se ukanazigurisha ukagira ibyo uguramo ukeneye. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafitiye serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza, webuke ndetse nabugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeze abana nawe kandi Imana ikomeze yivange mu byawe byiza urimo gukora cyangwa se urimo gupanga. Turamukije abanyamurenge bose ku isi, ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, turamukije abanyarwanda bose ku isi, abafite umutima mwiza n'abantu bifuriza abandi byiza n'iterambere. Turababwiye ngo Imana ikomeze ibarebe icoroshe, ikomeze bishimire cyane. Kwezi k'umunani kuzabera ukwezi kwiza, kwezi kw'ibyishimo, ukwezi kw'ibyanyu mu gusubizwa ibyari biboshwe. Imana igende ibohore uko kwezi uzaseke wewe warize amezi ashize, kandi nawe wasetse kuno kwezi ntuzababaremo, kuzakubera ukwezi kw'ibyishimo. Imana ihe umugisha abadukunda, Imana ihe umugisha inshuti zacu magara. Ibyo mutwifuriza Imana ibakubire karindwi. Turamukije abantu bose bari ruguru kwivuka iwacu mu matongo y'abasekuruza, banze kuhasiga ngo harangare, barahaguma kugeza n'ubu ngubu. Twiyegereje abantu ba M23 AFC aho muri hose, abari ku rugamba ndetse n'abandi bari gukora ibindi bitandukanye byo gusapotinga uriya muryango. Imana ikomeze bishimire. Abanyafrika yambu, Abanyamerika yambu, Abanyaziya, Abanyaburayi yambu, turabakire cyane. Ya ndirimbo nta mana nta buzima, ibintu byose mu Mana biremera, ibintu byose mu Mana bigenda neza, nta matambi aba mu bintu by'Imana. Abantu b'Imana bose n'abantu bagororotse n'abantu bagira imigambi myiza, turabiregereje abantu bose. Wewe ko subscribe kuri Neza Live TV, uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro n'ukuri, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe kuyobora rino kanisa cyangwa se kuryagura. Imana iguha umugisha cyane. Twakiriye abantu bose ngo mwisange kandi muze mubane natwe. Tekerezo byanyu tuzatubibona, ibyiza nibibi, ariko nta kibazo umuntu azatanga icyo afite. Muzazamubona ikintu umuntu aguhaye ucishimire, natwe tuzatunyurwa n'ibyo muduhereza. Bya bitutsi muza mudutuka byiza bisa bitugeraho tukanezerwa ndetse namwe abatwifuriza neza. Nukuri umuntu wese ukurikira Ineza Live TV icyo azanyifuriza Imana izakimukubita karindwi. Sinzi formule yacu, sinzi uko gisa nimba ari umweru cyangwa cirabura, ariko Imana izakigukubiremo karindwi. Mfite amakuru y'umusore wamaze gukoshanya umukobwa, baramwanga. Byagenze gute? Icara, banza ugabanye volume y'ibyo urimo cyangwa ukande pause, hanyuma wegere hino, amatwi yawe abiri aje kuri telefone yawe, amaso yawe abiri arebe televiziyo uhawe ureba, cyangwa se telefone cyangwa se laptop cyangwa se iPad, bivanye n'ico uhaye wumviramo kino kiganiro. Umuhungu w'umunyamurenge ufite umurara mwiza wuzuye, ufite abanyarimo b'abanyamurenge, yagize gutya akundana n'umukobwa, bya bindi abakobwa baza babigira ibanga bakabanza bagaceceka ngo batabacuragurira. Ubu nyine gantaho kivuga hafi yanza ngo batabyica. Hari akantu kansekeje ejo bundi, nguza abacuraguzi ngo tukazubwira imipango y'abantu bose ngo bazama gucuragura rugikubita, ngo wando wago fiyansa mwaje kuvugana bindi akamavuga ngo ya nabivuyemo. Byagenze gute? Wagayiki, washimye iki? Ati itonde, hari ikintu cyahindutse, turacabipanga, turacabyiganaho, kubera ko gusa yavuze ibanga ryiwe abacuraguzi. Niyo mpamvu wa mugabo ubwenge yavuze ngo ntuzabwire abantu imipango yawe, ahubwo uzabereke umusaruro w'imipango yawe.
umugabo w'umunyabwenge cyane nkunda wavuze ayo magambo. Ni byiza rero nawe uhawe utureba kudatangariza abantu cyangwa se ngo bakubwire inama ngo ndi guteganya proje imeze gutya, ngo ko ndateganya ibizashara bimeze gutya, ntibagukunze ntibabyishimiye bose. Bireke bazaze bajajige bavuge ngo ufite proje nziza ufite mbi, ariko ari wowe yiteguriye wenyine utabanje kuyitubwira. Bazogucuragurira nawe mugana wa mugabo. Akundana n'umukobwa, ibintu biragenda bimara iminsi n'iminsi. Urukundo rw'abantu murabizi ni nk'umwana ukuntu azakura, ejo murahura mukamenyana, hakabaho gushimana mugakomezanya, hakabaho kugayana mukabivamo, ni ibisanzwe. Umutipe barakundana, igihe kiraba bakaza bahura, dating bisanzwe, bagera naho babivuga muri famiye, ibintu bija mu buryo. Barangije ejo bundi habaho ikintu bita cyo gufata irembo. Bafata irembo, barasaba, baranakwa. Batubwiye ngo bamukoye inka 11. Niyo makuru dufite twakuye muri iyi mihanda, ariko duhagazeho tuzi neza ko ari ukuri. Birangije umwe mu muryango w'umukobwa abwira umukobwa ati ese umugabo wawe yakubwiye ko ari akagara? Umukobwa ati simbizi, iby'akagara simbizi, ahubwo n'akagara sinzi icarico. Hari abantu batazi akagara icarico, hari abantu batazi umuntu w'akagara icarico cyangwa se ijambo akagara icarico. Umukobwa baramubwiye ati izi nka mwafashe njewe sinzemera uriya muhungu keretse nimba yararetse kwitwa akagara. Umukobwa baramutumya ati genda uzatubarize umugabo wawe koko nimba kiri akagara, hanyuma turakubwira ikiri bukurikireho. Nibwo umuhungu yabajije umukobwa ati ese sheri ko baba bambwira ngo uri akagara, kwanza kwambera akagara ni iki? Umuhungu ati none se wowe sinza mbona postinga twirwanaho cyane? Ati nanje rero ndiko. Umukobwa ati rero iwacu babyanze kubera ko uri akagara, ntabwo twabana, ntabwo data yantanga mu kagara. Akagara ni abanyabikorwa bibi, akagara ni abantu batifuriza ubwoko ibyiza, ni abantu bitandukanyije n'ubwoko. Uwo ni umuryango w'umukobwa uriho wabibwira umukobwa. Umukobwa bamubwira akagara kuva A Z, bamubwira ngo n'ibibi byako. Umukobwa ati ibyanje nawe birarangiye. Umusore ati nimba bitekerejeho ariko wabonye muransubiza inka zacu rero. Kandi bikavuga ko za nka kera zari zigererejwe gukorwaho. Umaze gukwa umukobwa, inka ntuzibika, uzikoresha ibindi bikorwa, cyangwa se ukanazigurisha ukagira ibyo ugurimo ukeneye. Ibintu byaragiye birasakuza biba birebire, biba ibindi. Mu nka 11 bavuze ngo bari bamukoye, kera zine zari zimaze gushirwa hejuru y'umukaba. Hejuru y'umukaba mvuga ko batabahumva ni munda. Bigaragara ko nyine imfura zitoshingirana n'akagara. Barangije za nka 7 zari zisigaye barazibahereza, barababwira ngo turabashakira izindi 4, ariko ntabwo turi ku rwego rwo kugira abamanya nabo tugara. Never, jamais. Ntabwo nzaza nja kwa runaka w'akagara. Reka biragatsindwa mugani wa ndirimbo ngo biragatsindwa kwibagirwa gakondo yawe, ngo biragatsindwa kwibagirwa uri we, ngo nugenda iyo uzaja hose ngo uzibuke wowe wanyawe. Tuzishushanye, tuziyacafuze, tuzorya ibyo by'ubwami. Kwa kundi Daniel yagambiriye mu mutima wiwe, ngo yagambiriye mu mutima yo kutazigera yiyandurishwa n'ibyo by'ubwami, ngo azorya Daniel ngo nibishimbo ngo azirya wenyine ubwiwe. Akantu kuwazanya Daniel ngo nibishimbo, sinze nimba yarabikwiye kuri kwa kwanga kurya za nyama z'ibwami. Kavuga ngo azorya nyine ibishimbo, yambaye yitwa Daniel nyine. Umukobwa nibwo yicaje se aramubwira ati ese none akagara si abanyamurenge? Ati ni abanyamurenge ariko bayobye. Abanyamurenge bayobye bafite izina ritari ryiza. Ati kandi ga nawe nugenda bazakugira mubi. None ga rekana nawe, imfura zirashingirana.
rekana nawe. Imfura zirashingiranwa, ntabwo umwungeri yo nyirinka yoshingira umushumba wiwe, ntibibaho. Imfura ziragabirana, imfura zirahana, imfura zirasurana. Ntabwo no gushingira akagara mukobwa wanje, uri ni imfura, habe niyo uri umuherezi, uzorinda apfa ndafite amanyana w'akagara. Impamvu tuvuze iyo nkuru rero ni iyihe? Abasore bamwe muri twebwe bangana natwe cyangwa se baturuta cyangwa bari munsi yacu, bayobotse inzira zitari zo, inzira zo kuyobya, barabayobya, bamwe bakanabashukisha amafaranga, abandi bakabashukisha mu bigaragara, ibintu bitari byo cyane, akitwa ngo ni akagara kandi akaba proud, akagenda yumva adafite isereri muri we, akagenda yumva afite umutekano muri we n'amahoro. Byaba byiza ubaye akagara batarakuguze, byaba byiza ubaye akagara utarakiswe kubera inda yawe, kaguha udufaranga ukemera ukaja hariya ukazuvuga kagara kagara kagara, abandi bakaza ari nawe ngo bikorera mu kigare rwose, akamavuga gusa ngo kubera ko ngo runaka mukunda ngo yabaye akagara ngo nanje ndakaba. Bamwe muzobura abageni, bamwe muzobura urushako rwose. Hari umugabo umwe wavuze ngo abarozi ntibakunda gushingirana, ngo baza bagambana iyo ngiyo, ngo sinoshingira runaka ngo ni umurozi, kandi nawe uri we nimushingirane. Nabo ngo muzo bakora ntibaza bashingirana, aza akenera ngo nimba ariko agenda asa n'umwana watwirwaneho, kandi ntibzokunda, ntibzomuhira, ntibzonabaho. Buri muntu wese n'icicira abarizwamo. Imbura akagara ugenda ushake bene wanyu, ni buri twirwaneho M23 ku mutima imbere cyane, mushakane mwebwe biremewe, ariko ntituzigera tubona umukobwa w'imfura ushakwa n'akagara. Oya eka so bzange muzoza mubanga. Twirwanaho turi umuryango munini, twirwanaho dufite abahungu beza, twirwanaho dufite abakobwa beza, dufite abagabo b'imfura, abagabo b'imico. Muzamugabirana munashingirane, mureke gukozora mugane wa mugabo ngo tukazugenda ukozora ngo ipfa na ruguru. Aya makuru nayumvisha ndavuga ati ariko hari ibintu abantu bamwe birahuriraho. Nta wanje noshingira mu kagara. Imfura zatwirwanaho zihari, abagabo b'imfura cyane n'abamama b'imfura cyane, bazi no gukenyera impande neza. Tugara ngo tudukenyera impande zigasumbana, ariko numvishije ngo muri Amerika ngo ntibazi gukenyera impande neza. Ariko mugende muve mu byo murimo, umuntu azakora ikintu kitazomwimisha umugeni ahandi. Uzi kwivuga bakavuga ngo yo ngo ni wa wundi w'akagara, ngo wa wundi ufite se w'akagara, ngo wa wundi ufite ngo bene nyina butugara bose. Reka twirwaneho twebwe, tuzigera dushingirana namwe. Nta mugeni tuzobasaba, ni mu mudusaba tuzomubima. Uwo mukobwa namushimye cyane, uwo muryango nawushimye cyane kuba wanze gushingira akagara. Ahubwo izo nka muzishake rwose, izo zinemwa zabo muzibaheze. Hanyuma dukomeze twiterera imbere, dukomeze tuba imfura, dukomeze tuba abantu bazima. Naho tugara wapi basore batoya tungana baturuta n'abari munsi yacu. Akagara hano hanze ntabwo gafite izina ryiza, ntigafite ibikorwa byiza. Muniga ntama yaravuze ngo gahunda yabo ni ukugenda bacanga amacakubiri ngo mu bantu, ngo Sweden ngo Norvege ngo Australia ngo namwe ngo Afrika turabaziye. Kugira gute ko ducanga amacakubiri? Iwe bafitemo inyungu, twebwe nta nyungu tubifitemo. Ni bya bindi abaswahili bavuga ngo pembe zikipigana nyasi ndizo zinaumia. Ese ni pembe cyangwa ni ndovu? Ndovu zikipigana nyasi ndizo zinaumia, kubera ibiro by'inzovu bikandagira bwa butaka bwose, cyangwa muzareba handi imfizi zagwaniye, ubwatsi buzaga mabuhava nyine, kandi ubwatsi nibwo bubabara kubera ko babwagize nyine baburandaguye. Umuntu nk'uriya afite amacakubiri ameze kuriya, iwe kenshi ahanini aba afitemo inyungu
haba harimo purusa ziwe zizomutunga, ariko twebwe tukama tugenda gusa. Abantu benshi bakunda akarimi karyoshe, kandi abantu benshi bakunda akarimi nyine kameze gutyo. Mwirinde abantu babayobya nk'abo ngabo. Ejo bazobima abageni, ejo bazobima abageni, muzamuja gutereta mufite isoni, cyangwa munabyihorere kubera ko nyine bateye ipfunwe, kubera akoze kubona umusore w'Akagara. Sindabona umukobwa w'Akagara, sindamubona, ariko nyine abateye nyine abari aho ngaho nyine nawe wumva bisa n'ibintu bidafatika. Ariko umusore w'Akagara utarashaka iwe kumwima umugeni rwose muri twe Rwanaho nirazima, keretse agiye gushaka muri bene wabo. Genda ngana ku musozo. Mugende mureke kuyobzwa n'abantu babayobza gutyo bafitemo inyungu, ugasanga umuntu karakujana mu byiye bimwinjiriza, wowe utazi epfo na ruguru. Nza mbona hano muri iki gihugu tubamo, ishyaka rimwe rikamara rivuga ngo itariki fulani ngo hari mugomo, ngo kuna maandamano. Undi wo mu cyaro utazi n'amakipa yakina akamuzuka saa 12 sugiye ngo kuna maandamano. Uyagiyemo gira gute? Bamwe bakabarasa, abandi bakabakubita bagakomereka, abandi bakaba muri wa mugundagurano bakabakubita hasi bakangirika. Ugasanga imibiri yabo imwe, bamwe bavunitse, abandi babamenyamwo amaso, abandi babarashe. Kandi nyamara umuntu uri guteza iyo mvururu iwe afitemo inyungu. Twaje gusobanukirwa ko izino myigaragambyo, hari umugabo umwe wimbye ati no myigaragambyo ntugirega kuriyaga ngo iba yashorewe biteye ubwoba. Haba harimo amafaranga yamenywemo bakayamena, bakavuga ngo mwebwe mugende gusa uriya muhanda muwangize, mbese mubuze ibikorwa remezo uyu munsi gukora, mubuze abantu gukora, mubatesha umutwe gusa. Ifaranga zatanzwe, wowe ukagenda gusa ugakubitwa, tiyagazi kakuja mu mazuru no mu maso no mu matwi, ngo uri muri mugomo yatewe nandese, ngo nimesikia kwa TV na radio. Rero hari ibintu bimwe tuba dukoreshwa, ugasanga umuntu afitemo inyungu, wowe nta n'ico ubiziho, uragiye gusa, urahangayitse, urababaye. Undi nawe karinjiza amandamano, iza yinjiza n'ibingibi byo gucanga amacakubiri nabyo bifitemo inyungu. Harubiriramo iwe akaba yishuriwemo, karabiriramo ameze neza, nawe gusa ngo ndakagara kakumariye ikisi, baguhaye ikisi. Wowe kuraje kwinjiriza umuntu gusa mu nyungu ziwe. Sinumva n'ukuntu umuntu ushobora gukoresha mu nyungu ziwe ukabimenya, ukameza ukamukurikira. Utugara mwe wacha nizo tabia, wacha kudanganywa, bareke kubakoresha mw'abana batoya mwe, bareke kubashuka. Muniga ntambari mu byashara, se nibita Sebakiyana ari mu byashara. Iwe karagenda yubaka izina ryiwe, karagenda yitukisha nyine nkakura yahisemo, ariko nawe wikigira igitukisha. Mureka nabayobye biri zivuga ngo uwandura gume yandure, wezwa gume yezwe. Satani ngo umunsi ava mu ijuru yararahiye ko atazomanuka wenyine, ngo kandi umunsi w'imperuka tazocirwa imperuka ari wenyine, ngo azoba ari kumwe n'abandi nibo baba ngabaga. Mureke kuja mu nyungu z'abandi zibinjiriza. Twese turabanyamurenge, dusengera umugozi umwe, duharanire icyatuma dusubira iwacu, tugatura tukitwa bene gihugu. Kaba proud yuko ndi umunyamurenge, kaba proud yuko ndi umunyendondo iwacu, ukaba proud ko uri umunyabijombo, uri umunyamibunda, uri umunyamikarati, uri umunya ahi wanyu uvuka. Tugasiga natwe amatongo, ibisekuruza bine bizadukomoka bikazavuga ngo aha niho data ngo sogokuruza ngo aryamye aruhukiye. Igihe turimo sico kuryana, sico gupfa utuntu nkutwo, twese n'ukurwanya umwanzi tugataha iwacu amahoro. Ibaze wowe wagenda utukisha abantu gutyo, wita ayo mazina, uzana amacakubiri. Umunsi tuzotaha uzoja hehe wewe? Biteye ubwoba, mubitekerezo cyane kandi munabisengere. Abanyamurenge umuryango munini mugari, twishize hamwe. Kongo twayifata bidutwaye iminsi 2.
kuko amatura si ingoma ya gisegeti yose buriya bwoko bwose bwica abanyamurenge, kandi abanyamurenge ku rusasu ni abantu batagira ubwoba, ngo ku mutima gutya kumba undi, ngo ni abantu b'abanyamutima cyane. Umunyamutima tuvuga si wa wundi barasa akunama cyangwa kwirukanka. Umunyamutima ni wa wundi barasa agafata akavari nawe akareba aho isasu riturutse nawe nimba yoharasa. Rero abanyamurenge ku bintu bijanye n'isasu cyangwa se ku mutima, ibintu bitagira ubwoba, nabo baza ko ku mwanya wa mbere abantu batagira ubwoba kabisa. Nyine niba bayumva isasu nyine nimfa undakomeza, ni abanyamutima cyane. Reke dukorere hamwe, dushira imbaraga zacu hamwe. Ikintu gihesha umwanzi imbaraga nuko mwebwe mwitwa Kagara tukitwa Twirwaneho, keraga baduciyemo kabiri, imbaraga ntazo tugifite. Abahungu banyu ko barabanga, abakobwa banyu ko barabanga, kandi amacakubiri haterwa nabande nabo twakarwanyisha. Turi umuntu umwe, turi bene nyakivuruga umwe kivurugira chance kimwe. Ariko umwanzi yabonye ko n'umundi bano bantu nibaguma hamwe titibazoshoboka, reka tubareme mu rwango, tubacema amacakubiri, hanyuma tubone ukuntu tubamarisha bazabanicana ubwabo ku bwabo. None se urupfu rurenze kuvuga ngo Kongera yimye Gasinzira umugeni n'uruhi, ubwo ni rwango rwa mbere. Ayo niyo macakubiri ya mbere yo kuturemamo batubibjemo kwanza. Twese tuvuye mu byo turimo tukitwa umunyamurenge, tugaharanira gufata gakondo yacu tugasubira iwacu. Tizo dutwara iminsi ngayo gufata kiriya gihugu cyangwa se gutaha. Reka babwire ngo mwakoze kubana natwe. Amahoro mu mutima, amafaranga mikofi. Ibiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafite serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome.